Fatalo fatu do Talanoa le Uso nei fiafi ma lo le soifua manuia ma lo le langi mama. Ia vi ia le li. Mo fai foi ona ta imase to soifua ia se mato wola. O tatou to feiloa ia fo i lungo nei tu penga fai langi. Ia wale fa so i nora fionga le tu nei fiafi. Ma lo lava. O le vi inga lava i fo i le tua. Me ana te fai au na foa ia le ngata i le o tatou lo na lo fatu noa. O lo muri pe ia i tātou. Ia, le mau e tātou ni mālosi ia le ngata i lea. O le soifua pe o lo e tātou. Ia whamanuia le atua le nea fiafi. Whamoe foi i tātou por kalame il Talanoa le Uso. Po whea lava se vaenga o e mo mele nei whasa launga. Ia, whamanuia le tua i lo loto le ngata i lea. Leo e karesia ti AOCC. Ia, whamanuia foi le tua. Tu sama le nea fiafi. Ia, o te tātou. Ia, ala tātou. A mata tato por karamele ni fiafi a fatalo fatu de sunga ya pasta Efeso lo ma fata sin le fiafi ma lo se fu a se fu da sunga e male ni ya so pasta ya vela ia koe fatu tunga ta lo le vela pio vela ka kulen ka nga fa se fa ngara fa fa ko fale en kira ya fa fa ya se vela Vera que. O inga e fenga luanga e faforngias. Ai o ka wor fo ko ringi or fo mai mo mia fo ele vai taminga mo mele lá e mo ko le la fe ko le fale de malu e foi mai e sa vadi fa pode ka u fa ko ele lá e mo swinga si vitamina o so era fora aqui assim sul di o que ia ko sa foi o singa ka maru si dai ki basta setki se finga kasi o le me ia ko foi umar ka ko sama ia ka ko ai ku le fai prankeki ia o tata to no le ata a matadenia via fise salo verso taluai sa ta ualta por kalame le mele o le tama ia tua usanga la veka fam karanga fai a o le sola o ke mansalo la ka amaka la fesa o lo ia por kalame kamane da se o ta o mele le tama ia tua o la se fasi ngoanga tuspa ia le tua ia e ia tama ia tua o se ka ua mai ka pe ia tama ia tua basta la se ko la lo ko la mari pe tama ia tua feme e ka kuspa ia fai i me ai o tua so il si le fanga le tua marona fina ngalo kusa maka kuspa ia e tasi lava le tua e le ai lava se isi tua inspired o le fai mai o tangata pe la whakika inga la pe o lau hindu ia o lau hindu e fai la tua e fai a kama i whakangaka fui ngai a leo se ngaka ia se whaakusa se povi mea pe ngā manki ia e fai la tua ia mai from that perspective ia e fai ngā whaapea e tele tua whapau ma but il kala tuspa ia tusa marafsiri pasa mar whaasino manga al tuspa ia e leila vase isi tua whakaika inga la pe la o le asayanga e wha fai upu e valu fai ele tala tuspa ia whapea o umoli mau sa noanga le tu mai o umoli mau lava auto pe ai e se mai pe ai e se tu o na o lava o le ai lava se papa o te lei lo se tasi o le winga o le sa noanga le tu nga ele ai lava se tu lo inga atu e whaapungale e lei lava seisi mea pe lei lava seisi tasi e tatau ia ile tapua inga ua na o au lava pe lava mere masen kakarango ta ulole atua we're talking about the object of our worship we're talking about the creator of our beings we're talking about the author of life le pongaio mea lava tusa male o mai ale al tuspa ia ole me piko sili onga malia tusa marofsi pastor o tangata le fai mai e ia isi atua pe tama e tua ko ia le hindu ia ko ia isi tapo o tangata o le tono o le li o le fa tuanga Kerisiano fe me e isi atua ale fe me ka kuspa ia ele lava se isi atua pe kama ia kua pe
kua ke le pe atua e o ele ola pe atua le se ola ele se tua ngare tasi lava le atua ia ke fai tau foi la fai pule mata po fa tolo tu se lava isa ia pasta va mori fai po se full mai o feta lai mai ova o tou o moli mau mala ona o le na o filfilia na ia o tou iloa ma ia o tou fa tua mai e ta o melora ia ma ia o tou la ngona o a u lava o ia ele ai se atua na ngā o sia e mua ia te au. E le ai fo i se tasi e muli mai ia te au. Lo mama tua e le ai lava se isi atua. Wha maungi angi. O le fwoi kongor kuspa ia. O le kongor kuspa ia. Le tusi vai lava ai saia. Whai mata upu whaono, whai upu ewha mai. Ia o tō mana tunatu i mea mua talu mai le vavau. Awa o au o le atua e le ai lava se tasi. O le atua e le ai se na mate tutusa te vai kwa le ai ma se avangoa e ko ia se si atua pera on sa pe ni tamai atua e le ngi me fa penga pe o le o lo ai o fa fita o le I o le fa le wina o le tuspa ia e man kola le ala fai mai ngi e le se atua onga o le tusi le kele nga na fea i le mta upule o sa no anga foi le Yesu ele Ioane se fulu le femela vanga ia femela nga so o e fe ku Yesu i an sa no anga ka afka fila vanga ia ma palo Yesu e se me se me ele se me nga ma ia nga luenga fai pa o le me le wa se i o e fe mai o le atua o le alo le atua por me ka le Yesu le ko wangalo ke o ko le o ko la fonga le ko sipaia nga ka o tua ai le tua ia tangata mea I la le fanga o mai lo la le onga le I la le sa lo le mea le pe on va tu o fa fita o le I o le fa le wina o le kuspaia pe la va on el tu la fono fa o lo vole le hermeneutics tato e ia lo ninta upse lua efete na ngai lo la ia le e ia le mea o kupu e le fa fita le se me e mo mia tato le mala mai wa lo fa me kuspaia na o tasi la vale tua lo no winga e le se tua e vela manisi foi tu la fono il fa luinga tu spa ia a fa pe o le issue la vai kasi va aila ise il fa upu sili ona fa ngofi e fa matala ai le fa upu fa ngata e le fa mai fo is ko se mai let the scripture interpret the scripture wangi awala wangi ia la va se si fa nga fa iwa e kulo ia au fika fa le tonu lo pe le bere ka no so ka ko le exegesis ma le exegesis so kusala vala po le alfa ngata try to keep it Jericho. I want I say cheat the wife. Yes. In that way, what we mean is, faikau in its context, that particular passage, a verse, paragraph, a chapter, a book, and then the whole Bible. Then that's all the winga because silinga ngala kamai ape fai ko fa fa ngai mal fe awor kuspa ia ko and something is wrong ole mele I agree kuspa ia ko le overall tu sa manga fainga pasta ole mele ole tasi la vale tu ele luani tu e kasi ale ku pe fai mai ole amale fe maka ale tu la vai ale sa mo ia la ia ia ele se isi tu iluma tu matua mai ele foi se make kusa lo o le mea o se tutusa o se po o se mea o se tasi po se mea e tutusa male tu lo ingala le o fa lo ingala tu lo inga o ia se isi tu a mele tu le se make kusa le se mea mate tusa lo inga o tasi la vale tu pe on va kalo le ku we think of the worship lo inga kasi lava le e te tau ia le tapu inga wana ole tua le tuspa ia le fai so o ia comment le ele lo ngi singa wa ia la page ke comment e ka kai fa mai o fa glola ia soli ele ole kuanga le tuspa ia le ma ka kongo nga fai ko me why because it's so contradict ia o nga fa vai le tuspa ia ya por le meu le over fai ko isi kusi nga ka mai na ia ka
I put a authority for them. I maunga ia tua. Ia tua ia mo authority le kua. Ie, ma ole tu nga fa so songa nga ngai ya. Ole si foi mea e kom faila vatato e se male o langa onga tono ole lotu ole me vanga le fai mai. Ia, o faliu nga ia o ko ia, ma tu faliu. So we try to avoid that. Failo fa pe se setala ia o se fa no nga silinga. We could be wrong. Or they could be right, but the thing is, kako alo se amarkalanga me o faliunga ia. If I write you a letter, ele so ma fa va pe ave sa ve pulanga ia. Pula no le ko fa ava po va pe fa nga su me ma ka fa vai se lua. That's all que le film que va pe nei o le lua ngo nga fa pe kasi pe ongo no fa kwa lua ka wambe su mai lua que va foi lua ku fale lua su mai mo me nga wo fico fai ka ko o fa mangia na vale me yes tassi la vale tu ele enta mai tu ele enta mai fa fer van karanga fo mai de ka vika tu sala na loto maleto e que o caminho mais foi ngas fa karanga se na se fa winga wa nga fe mai o tu sala lo nga fo nga mai o ka vika foi na o no nga na le tua e ala le fai nga ka vika mai o mo tanga te tu so malo tu ia ngai kaulora ia fika ko nga ola ngam ko ai ka vika I think the context male winga ole me tona e nga ole tala le tua ole inspired ole tu tangata ka vika nga salam fa penga but his whole life olona loto atua ia fai le me fina ngalo ile tua ba ile nga solonga ko mele makanga alaku olai fa penga fa le ngu ala ikikia ele ngu ole tua kari kongo ka vika le tua me ile ka le perito me inga o fai i lo tua tangata le tua so I think o inga fa na me kala nga le tua wa fa penga ma fa wa fai se skala penga kusale loko man loko le tua ngalo a ko ngisi me pon me va ai ia o fasio kanga ka vika o le lunga ka vika pe fa kusa pe la fa kusa le loko ka vika nga I think from ile perspective le tua o le loto atu yanga mea o le loto atu ile fina ngalo le tua loto atu ile tua fa kusa isi fa kanga ka ola a le fa pe a ku lo ngala wole loko e apela am ole loko solmo ole la langa I umala a falling mai ole saunoanga mal fina ngalo nga ole tu e makila kila ya e ku ainga kupu ngai wa kula fi sa o kupu mo mola isala elu ku sa ai mal feeling ale tu o saulo ya nga suggest mai ele nu nga family tu okay la fanga mo o ka vika na ponsa o lava ele tu Waringo wa fermele io so mai fu inasis ma ia ko mai ku fu fa fe ile ka ele foi se kala ka vika ala kuspa fa pe se tu ta vita o kala e tusa o ma o lotu e lotu ele me tasi pe ole so ske siang o lava e ka nga ele me nga ola ka nga lotu e me lotu ele tu ia fai fina ngalo ole tu na lue fai fina ngalo ia nga lue fai fina ngalo ole ma pasta me si wa mo ki mo fo ni afia fia o ka ia le vai nga ne pasta o fe a fu mai ni ka tariton o fe fu mai tua tamai tua de mangude ka ke ia tamai tua o fe le sa o ko nga ka ko nga o fa pungai o nga le ma fu mai le mana tu ile ole o tangata o fe mai o tangata fa pe o le tua o nga o kala fo le kene se mo lua fitu le mai o fai tato o fa tu so le tua le nga fia ka lasu o fa tusa ele se tama ia tu o fa melora ia le o nga le sa o le mele le do ko mai humans are actually divine lo me ka ko o fa pe o ni tu pa ele a fa pe ka ko ele pe ka ko ni tu me mo me ka spa ia God is spirit
E mo ila wala e tatonga. Alanga le koe le se kingo. Ka ko e ka ko nga. E ka ko kingo. O le tua. E le fa pe na. O nga famela ia nga fai tato fa tu sa le tua ia wa ko fia ka ko e pule me uma. Famela ia tato kusa ka ko male tua. Tu sa tato tu langa tu sa tato male tua. Foi le i le ka ko pule o ia tato le ia tau fai uma e lava a kifi mga e ka ka kai e mana tfape pelo salamo limas fulu ka se mai o e fai ia mea mai o fa lo longo lava fa melo la ia fate o e tu salava uma oi so kala a le tu le fai don't think like that fa pea o e kusa ka ka kere kusa nga kasi lava le tua o nga la fa nga o mele mele pe on fa o le fa fika uli le I o le result o le wrong hermeneutics poor theology se sele le fa le liuma mal anga le tuspa ia ilona tulanga o le onga la le little coach le na mata mai ma losi ke le vaenga le o ka onge ya songe le word of faith kama ngai o le ngaluenga la le al fai lotu e fai o kam fai e lave ina tangata lotu mai le mea le o fai si ma losi o le onga lea I le terminate mo kele ka mai ku me vangale you can do anything onga o e fa pei o le tua pei la o vai onga la vanga ali nga salamunga valulua fai upo e ongu it's turn there pastor ma ngai ale il kulanga le fai upo e ongu mai o una o fa pe ane o tua o tou o fa nau fo o to uma a le silsili ese ila le quote Yesu my you are gods and all of you are sons of the most high o na o fa pe ane o tua o to o fa nau fo o to uma a le silsili ese ila le sa o le onga le fa mai o le tua ka ko so ai le il fai pumo mo inga lava il fai il mta plova le valulua al salam fa mai o lo tu le tua ele potopotonga ale tua fa mai lo la ia le o lo fa masino ia iluma o tua me nga mali ma fa ko e a word fa nga se translation e tasi o pela o le vision nga ale an ASP nga ye fa mai God takes his stand in his own congregation mai lo la iol tala ale al he judges in the midst of the rulers he judges in the midst of the rulers afemela NIV ole or gods NIV in the midst of gods ale upu nga fa liu nga gods I ole upu e pelu Elohim sometimes o isi ke me fakau ile tua le tua fofo le tua kako o isi ke me e fata tau so se mea lava o ta o tua o le si me upu nga it's in plural form le ala fa me lo e kala I o lo tu le tua matalno atu ia tua ale context le I ole salamo le e valulua o le ava ainge le fainga sa e ko inga sa mo pe kuska kuspe sa mo fe mai o le o inga o fai pule o le nu so God is rebuking or is talking to the fai pule not to gods edinka mai kua ole upule kere nga fa pa langi fa pe fa liu tua ole tulanga le ka it's their position like they act like gods they act on behalf of God mo context lava I kemile o umma I le taimi o Mose mai o sua o le pule fa masino I le no le ala o kuselo asafo I fetala mai le tu e ala asafo salamo le fa mai o lo tule tu le fa potonga ale tua o lo fa masino ia I luma o tua fa mai le ASP the rulers reason being because the context is o fa masino o fa masino o vai fa mai to te fa masino fa po lua ma le tonu se ia afea me lo ia ma o to fa longa ina
e ua mi o leanga se ia fea. E le whape ngala le atua. O le atua e saong whamsingonga. A le sau I, e le saong whamsingonga lau li ia, o le ala lea, o le o kengia, o le whaatonu, pe rebuke le atua, whamasingo ia. A le upu ngai whaonga ngā, o le upu Elohim, it's referred to the churches or the leaders o tangata o le atua. Lea la ngā o singa versa lea, koe quote e Jesui oi, I le whainga fo. Ai o mai lo maka mai whai mai. Whangaro. We can be God. Whangaro na. Mai o refa me. O le o ingo whai pule. That's the context here. O kakai I, o churches. Na ta ua Elohim, because of their position. Maltulanga langa I le pulenga. I le nu. Lea lai quote lo Yesu mo o le ako lau lia whai mai. E whaku Yesu I meanga o tuai. Ma fai mai Yesu o le alo le tua. A kau ai lau lia mesu e sa o meo sa se mei lau lia. Le ngai le umanga luenga. O le mele le blasphemy o fai mai o oe o le tua pe kusa oe ma le tua. Whakulu ka Yesu. Le nga fai ko kere I loko kula fonga le fai ko le Yesu mai o fai atu o tou o tua. I le fai upo e ongo fai mai o au na o fa pe ane o tua o tou. Kalanga a Yesu le koti luma I le salamo le ongo mai o whana o foi o tō uma a le silisili ese ia ua lava mai o tua o tō o whana o foi uma o tō a silisili ese o le silisili ese ngai ngā o le tua whangau o inga o whangau le tua ka mai a kua ia le e tusai ma le manatu lea a pe on va kusara fe mai ia ia per koe paraphrase e tusa mal context le fa mai o tai o to po famasino o to o fa nau fo o to uma a le silisili ese fa melo le fa po fiku ai moni to te oti lava e pei o tangata e pa u fo o to e pei o se tasieli kusa e ui lava kulanga nga ko ke ai you're just human ko ke feo ki fo i pei o isi ko ke pa u fo i pei o isi langa ele o ki se kua le la fa il tala a Yesu rumo I so he quote this thing ma ki kilo fa le voia le ai ma se me e ongo so le interpreting le me le ai o se a wala le wo o le sao nga le sao ma le ma fau le la wo ko me ke do we do ma me yo kam tama ya tua we lo tama ya tua ya o tangata la e firma fa le lurku pa I ile especially lava ile yoangele sfulu fa e kolu fa e ao onga aware le ile me moni le la me moni tasi la vale tua completely and totally unique. There is no other God like this God. Pe ole Isaiah nga whaongo I vale nga whaikaonge ka ua. So it's good to remember God's word for me. You thought I was just like you. Merekua. No. I'm not. Whapea oe kusa ka ua. But we don't. Ele tusa ua. O ha ule atua. Longo inga. Nga ole kasi lava. Ia le atua. A kusa na I le vaenga le word of faith leo mai. Malosi le verse le ia sao le mele ka sisili le ka o tamai tua yes ale na ku nga mengete me e makwai ole fa ko ngunga fai pule fa ko nga la fai kanga ele o fai ngi tua o le context ma tulanga la ai o fa ka inga la me fai ke ka ko fai mai o tua tanga they actually gods little gods o fai te tenga is e contradict ma mele fe mai le ko I Isaiah ele Isaiah si tua ele ingi si ko ma kasi la vale tua second to that is ole tua ole nganga la vaia ko fe me ka kuspa ile ka kango last week my God is not man but these are the people that God is talking to are men o loinga ele ni tua o le mele vale ka fe ka we fa o le va ese o le mele fe mai we are little gods or we can be
gods. Kusa kusa mele ka elisi kusa mele ko. Be ka ole ko. Ngar ko ka siare ko. Wa pe ole nganga le ngai ai ole lua yang sala nga. Ole fia ko. Ole fia manga e fai mea la fai le tu. Fa un lai ele pa or kala ki apolo fai mai. Nga fai e mo yang fai ku ia le tu. Ole aso mai le ki apolo. Ele sa o nga mea. O la nga musule tu e ke lua ai le fu lao. Ke iwa wa lua I loa. Mai ke wa lua I loa ve me la ia. Vea o lua matua e musule ku e fai o lua matua. Ala me le ngai wa ngai kangaka. O la le akainga fia ku kangaka. Le la ora fo o mai fo la I ka ko vai ken. O la fa longo la va ko le o ngaka le o le. O le fia tua. O ma fai se me ia. Ia entitled ia ko. Ia tua. Ia ka fa fi me lorta mai tua. So is going to kimungane they don't really use the word tua. Pe fai mai o ka fia kua. But the practice whainga leo langa. E ke ika pe ale I whokangaka. Nano mai vi a leo ngalo kala. E ke ika pe ale a manga ia oe. Pe ale whaalolongia oe. E ke fua. Langa le tua whameo le tua fua. A se ame fua le tua. Pe a kako vi I. Whaaloloi o ango I. A le avatu le vi inga ia te ia. So le melanga konga ia. So I le vai kola I kamera puapasa. So stasi lava u fapena ona ta o tua ina. E kolu me mfainga mata wina nga. Os kan folia la ofia kua. O me mua o stangata folia ua ia le pule. E pule iskangaka. O folinga ia po o winga ia po tu ainga tangata e kanga kalanga wa ile tua o la uri ia le o pule o el pule istangata o se ua ia se pule ala ngata wa ona ava ina mata ta o ia tangata ia o tangata foi le a penana ia se pule nga ke tuina mai ia fatonunga faitangata nga awala mai le tua ka inga o skaulanga o perfecta ka kanga lawa ia ile pule na mai le tua mole ta inga tangata so ka kalanga ne ia le lisile I mai wa fai ma tua are they God no ole kulanga la ia malea o pe o salam mo lava le valulua para quotinga ia sulu mo I le fai mai le mimilo ko e ka kangi le mea ngai le mea lava le you can speak things into existence wa ole onga la ia o context le I o fa masingo o fai pule le kalango ia Yesu o ia le tua o le malia la I a fa pela ia se manga ko o le tua ele salamo lava le valuru la kakikirabas le vai po lu vai mai to te fa masino malele tonu se ia fea ma to fa elonga ina e ua mio le anga se ia fea lo ingon me ko fa ko so se atua lava e ese mai le atua moni pe so stangata lava e claim o ia le atua o le mele ko poi o le mele ole e fa masingo ele tonu la fa masingo ele fa po lima ele fa po mai la totele loa ele ma fau fo I lato mai they know nothing and they do not understand akakova ele ka kai ka kongu I le mele that's what they are what I mean is this they know nothing they don't understand they know nothing of the word of God it sounds arrogant but this is the foundational teaching of the Bible. Can't you see the kuspaya mai ngal kasiale akua who cares pa vai mai ele valu lua fa mo mai o fa putunga ale tua o lo fa masino ia iluma o tua that doesn't mean these people are God and it's not saying we can be God no o mau ki ngoa me ka sele ko ka ki siango ia o dornga longa le o pe I de o di wese ka fa ofi mam ka mai la totele loa e le ma fo I lato e sava vali pea I lato I le po jul la se ma fo anga te manga o ia I tama ia tu lang fo ole
pe on fa ko le meanga ki a polo lai fai o le fa valea ma le fa se o tangata o lang fa moya ia auanga ivi ia le tua pe on va tu fa to avi ia le tua I ua tato vi ia le tua e tusa ma le finangalo le tua a le mfailanga o ka ko kulanga nga pe ale lo tato finangalo le tua kalngolo nga le vi inga le tua ma ona nga le tua e le mafainga nga pa u e se upuia o le lo knowledge understanding ava ai le unga lo kalanga I ai le fa pule e lima mai la to te le lo ai se va vera nga su e folare il fa apertania salamo valulua Não fai por lima. Valulua Fai foi lá tu. Fa mai ele NIV fa mai the gods know nothing I've made this translation mai the rulers know nothing so I can't paraphrase o kai po la uli ia le faatua ina pe tautua ina they know nothing alanga fai mai o ele tua po ele fai mai e kama ia kua the reason why you say that or believe in that or tempting to do that because of this fai po lima you know nothing and you understand nothing Yeah. How can you say that you can be God or you are God or little God? Context, man. Context. But they walk about in darkness. They walk about in darkness means they living in darkness. All ile pongisale, they can't go out. Vai vele il manga io for me. E sava vali pea. They walk about. Ole upung. O le upunga ia I ngā pea pe e sao ia lo o mga kual kata painu le substitute kusa le sava vali kamilo milo I they can't go out why because they know nothing understand nothing and they are not God cannot do that God is able to do anything he wants to o quality ngā ka ia marko ngā ka kunga don't you know you have the power Why? Because kama ia kua. O le power. O le singa me. E fia kama ia kua I kakangi. Ia le power de. Kia I a koa kuspa I a koa a kau vali mai le mea lea o le mea ngā le manga o. Me wala ngā e whai koe ngā me wanga whai le crusade ngā whaali ngā pāwa e whai because that's the mindset lau God, if Jesus can do that, if God can do that, I can do it too, because I'm a little God. I'm qualified because ma piusa lo kala vongale mai su ko faya me sili akulo me o faya. Nada know nothing nada understand nothing al me piusa le o fi aka ile mele ani pas. O fai ka ko mai ka ka le ya asafo mai the gods know nothing. They understand nothing. I say, you are gods. You are all sons of the Most High. I said, you are those who know nothing. You know nothing. But you are the sons of the Most High. The context. Context, yeah. Malo pasta se o mai ke le katalanga ko ka pule ia mangingo le melo tama ia tua o le wa makanga saule o nga le kongura malo we just scratching the surface here of even doesn't matter how deep and profound we go theologically people still don't buy people people still la ya kama ya kuwa ya if you I don't me e mo wale manguia ma le power singa e kama faia mai dunga ya le fai do me le kuspaia se kasi ale ko lo faia kasi le ko ba mo o le do ma ko ya basta ma lo ya ka si donga dua le anga le sa ka u lo fam talanga de va nga de o word of faith o fe sa wa o ai fo ira ia a fo I mea e tare tonu ai lato e pe konunga vainga inga o le ka o le pule le word of faith
Se vaenga le o le kau sau ele be le o le. Awa onga le. Ya siri da nga po fe sau. O le word of faith o le moment nga pe a fa ngo fi makua ile tusa mal tuspa ia. If someone if I fonga mai si lava so kaimi ai kangola I fa sa research ile mafu anga mal me sa wai o metal ton wai o pe ofsili manga le o sile la sunga e matu I ke o fofo ke fofo pe va fenga mission I ka ia me la sa no ia ile tu ke pe ke masani lo fa fonga ile ngoanga Kenneth Haken ma ka kanga o Kenneth Copeland to name a few and the man himself Penny Hinn the man so ole uli umanga lalo ole fa amalu lea po le lako practice categorized as word of faith ole upul fa tu kamonga you can speak things into existence when you believe you can kong fayona tupu mai a fu mai ile Pentecostal movement nga ile late 20th century 20th century ole founder la kama longa ngo ya Kenyon o Kenyon olonga tala anga we're talking about I America pasal man to Los Angeles ku po me penga de mele kama longa olonga dream to be an actor ole alunga la onga study to be an actor pelo ngale le sau marco nga mafaufaunga ole you want something you can claim it no it's like a mind force it's like a thinking power for you just believe into something and then pelo ngale fanga mo philosophy ngale believe in yourself which is believe in the Lord. So I mean, believe in yourself. You can do anything. You believe you can do it. You can do it. Ang fa pesa ang ngakal. Le mas ka koe makiva ya songi. Le ska ka koe mai. Le ska ka koe ka ngaka ua tua umangaka. Because you believe and you can do it. So pela ngaka sa wede. Le skaili le wa e mele na fu mai le positive confession nga le kemi nga ale ka ungi kemi o le word of faith o kama lola nga Kenyan nga study ai lola ia le ilalo o Kenya ia kama le vanga o ke 2003 or something le ko ingale o Kenneth Haken na study ilalo Kenyan le ala e o mai asongi lewa yaile skaile leo ka ngele word of faith le name and claim le fatu tuanga nga o le tonu nga le mula po le fatu le o le onga le word of faith movement o le tal tonu nga ile mana o le fatu tua force of faith le ko me nga you can do anything with your faith if you have faith you can do it o tal tonu nga le fai mai e mafai ona fai atu ona tutupule o mea pero fa yako o lanme ke mga oi tupula ia name and claim you ka me fongale o mga oska vale la ke drive through the car dealer vai kon ka ke mga oi then you want it in Jesus name I want that car in Jesus name nga o tal o ka kongo fa me tal tono tatu o kama ia kua ona sa fai tatu le fa tuso le tu malmele me fai ka ko nga fai me il fa tu if you have faith that's another abuse of the word of God ele ole me ravanga la fe me ka ko spa ia e ka kongo fa va nga fa me ole ia sala ale ia olang sala lalangi sa yel tangata le mananga to call things into existence lo inga before ale ia sala kama eva inga umang fau ia kama eva le tua sa ia kama ma eva le mananga fa peo le tua mangkua ola la vele mama le upunga le image ngala le sa ole ke le kalkunga famelo inga upa ula tangata walu esera kulanga walu esera natura atuanga ai o maile natura satani il tangata kusala o pe o le image loka ko le ko keminga o image sa kan
So the mera we malia pastor have time to study that you see history for imali le fainga mai nginga kale le koskosonga mai fa mero la ia le ala nga lenga fa fitia Yesu lona tulanga tua. Another big heresy there, another false. O Yesu nga fia mai le langi ave matangata, he was a man, but he was still God. Ele Yesu kemi nga le atua Yesu, he was God forever, even through the incarnation. Malanga misi yonga le langi, he was still God. Fa mera vaenga ia o ngol mafu anga nga o nga ua ye il tangata na atua o sa kangi o nga walu esela nga kula atua ina uang salo tatu salo la ia le na atua sa tani le nga kula ika ko le ala nga tu ua e sulo nga tulanga atua ina ia ave o ia matangata e sui tulanga mera mai ina ia oti fale nganga. Another heresy. Ele ioki fale nganga se Yesu. Ele nga soifua pe lava o ia ole atua e whaavavau. E uinga liu ki ngaka mauti le tino. Ele ioti fale nganga. Whamelo tu uina ia ngā kulo o sa kangi i ngā ua koe ku. Mankua le ngā oki kā kou i ngā uang sala. Kala karkongona vanga then we took over le ngā kulo sa kangi. Ngā oki fale nganga ku. Savala Yesu, he represents us in all those things. Oki fale nganga, he took the nature o sa kangi. O ngā koe ku mai rola ia lea. Koe ku mai rola ia lea, whaatasim fo i matatou. O koe ku langa, alo Yesu, winga mele ngang pa ia. Kemilangi o kako o le incarnation. Kusa le incarnate lea tua lea nganga. E ala mai i tātou. Kusa le oli utiu tangata lea tua. E ala ia i kako, kusa o kako o le o tua o le kua liu ki ngā a kula sisiku. We are gods. So o kako wa wina mai Yesu lea ngang pa ia. Leo ngofu ko nga kako o le incarnation o le tino tangata nga ale tua ale ile ngang pa ia le ali me kako. So we are little gods. Onga la kako lo ka mai ku kusa man mga ko va ngai o le melia o ia tātou le whaatu tua e mawhai ona tātou manguia iso se mea la ka ki fai ai fa ngora kamai ngale manguia kala ngoai it's always wealth and health manuia ta tu tele to mama ta tu tele to yang sala ta tu tele to avang fe ka ko ngal ke siangore ka ko yang sala but they living in sin per kala fe mai ia salamu ifa mai sava vali pe ila to le poliuli au fa ko lang sala la ye o le loa ma le fai o finangalo le tua ia fai pe le loa ta tu tele to e matitiva so se mea ke manga oi e ke maua ile fa tua doctrines here neve mai Paulo ya Timoteo these are the doctrines of demons o onga ia fa ke mongi le fai Paulo ya Timoteo onga la ia le fa mai kama ia so karali ese kara lei se reva mai Paulo is kara lei ese maria is kara lei no it's not a gospel kara lei se na le we ka mai ko o de sa kasi de ko alo ka fa au fi mesmo ka pure ko mo le lave pe ka ko pe va just fai lotu lava this is your responsibility ola keep the sheep safe from this dangerous teaching here. We are not little gods. There's no such thing as a Christian who fight that know the context. You lele kusa foi la vai le keleng ole ata to ole tuspa ia. So simply put this way, the word of faith movement exalts men. Exalt to God's status and reduces God to man's status. Kusa wa si kia ka ko fa pe o tua. This is a false representation of Christianity. Ele fa tu an cristiano le. Ele kulanga le konga ia. So la ki lo foi la de la ka mo ki ngo mai. Le be sa wai. O wai foi ka nga maka mai. Le ai le history o le history o me ko word of faith. Le ma fu. Ya me si le e do ko marcar kongunga sa ka mo fai ngi yes
Ua pe o mea ngau tamai atua ua pe ua ua ngari ua sa ua inuma lea onga ia. A lera le sa mori mai foi le vaenga ia. Ia e whawhikai pa whape. Pa whape ia ko whine mua di fu tangatam toi mana malei le kunang. Wan me vanga ki mawhau. O le ase mea le lei. A le afu se mea e leanga. Pe a whai se si mātua. Makama e kua. Was that is there a change? Nothing. I le upole, paua le me suenga, o le whaavale inga o ele ke fiakua, ma le whaavale inga o tangata o le a whaalongo ia ki oi. O lo te tununga ia pas, nga o ka ngaka fiakua, o ka ngaka need the power, I mean, live for pleasure. I le wealth and health and fame and o ka ngaka penga e va lea I ko nga vavekele i e fiu ara ko susu ia ya le nga le me kongwa le ke le ngo le manguia o pe lola ia le manguia le tino pise me leanga o pe se anga sala le o maltama ai le ai o folinga me se me negative onga o le mafau se lea o lo walu o mafai I ma o it's like a condition if you mo o me lea. But the question is how many people that are now in so-called Christian churches o o ilo Yesu pe o le matsta o le tu pe o le alofa ala nga alu o le fia malolo ala nga alu le ko fia ma ala nga alu le fefe ke o alu se o ya ai ngo male alu ile nganga moni o tapu inga he need God. He was made to worship God. Pafela te ina ia toi na o. Wera fi fafenga ese kulanga fa un te atu ma. Ko nga mo se fa ko nga le ko me e ko nga o nga ra e papero. Wera fi men mame. E o nga ka so ang ko alalo. E ko nga mele wa do do ngila district. Ko do fot kulanga e. Na se fa ka pasta pe ese ko la no foi posi fa kwa po sinka so foi ole por caramba Talanoa le Uso ia nga le mo mai le tasi ta posi ta kusole o le faingo fio le kali la siria pas pe o faingo fio me nga le I la oi pu vai le fai mas fa fela pe fieng io la me au fieng la me fa just like that fa mai la sunga fa fe o la se kali ko ke simple. Read the Bible. Read the Bible in its context. Understand the Bible. O le whailonga manging o longa mo me o loku se mata iala le whekau I lo whaingi ko o loku ma pelongi ai tangata. O le kapua inga po se loku exalta el tangata e si tia el tangata. Church is not about us. It's about God. Ia exalt le atua. Aunga ku sayinga markala le e alofa le atua ranga loku. He did everything for his church. But when the church is formed, when we come, it's not about us anymore. It's about God to be exalted. Look, la vaenga le word of faith here. It's all about us. Talking about o e loanga ke o le mana e ke fai ako ele maunga e alu o il sam o loanga ke o le mana e kuli ke mongi o loanga ke o le mana if we so going to if you say amen next week you have 2 verses ko nga fa pena yes o ke o le mana se nga ke ngo vai ko kan fa pe so ka amen mo le dua fa fenga ko mo nga kamanga lalo le ka inga lea doctrines of demons here. Ai o vai kula disia so o kadi dis ka nga de men. Fa mai ala fa mai ai fa ia me de mo lo ke le ko pe. Ai kadi dis ka fa mai. E de ai ala fa nga lo nga o lo ko pe. O wa ka ro fa pe. Pia sa ora kala ka. Ala fa nga lo nga mo lo. Ai o ki foi o nga me o small god ma e me. Ai fa mo le mo we. Yes. So ke lo nga ia o le mana so. Let's say o le test le leia ka kai ma le ko inga faith le ma ko inga tel tununga le le coachia o la ko test le leia o le misela le ngauso sa mo COVID-19 no so lang question is where are you where are you with your faith where are you with you can do anything when you trust where are you when you say you have the faith to
E ina lo por kana me. Fair. Se fora kana nga vai kai mi fa me la wa ka off COVID-19. Le nga lu se fai la uma. Le nga wa ko e lingo. Ka se wa la wi do fo nga. Ai wa ko ka off fa ai mai. Ia pera Se vai na ko nga me. E fai lo mangi o nga lo ele. Le pepelo ke. Fa mai ia wa ai el fa mai ngi da wa lu. Sa como pesco no kure pa. Mo la fonga le fa vai. Ala ye. O la fonga me ero ka fa mai. A lo ko se wa mai mar ko. Ka ko me fa ba. La mai pe ia wa ai da ko nga me. Ia pasta ka ko chawan si muri ya ne ma ka po ka ko fo ia ma ka nga me le tama ia tu o la sa fa inga o le tatonunga tangata i le tu a inga a o onga e la fa inga ga ka i la sa fa inga ga ka le ko inga a o onga le tama ia tu ke le anga ke le afianga ke le whaaleanga mea al tatununga le i tono lotua le atua. Ka inga kakowa ainge iai. A whainga i sea o onga kuspa ia, ngore a onga kuspa ia. E le a kose se laun kakai iai. A whainga i se ko e ngā crusade vonga le ta'awai, come receive your miracle. Pe you plant a seed. Onga e ala. So ele o file stadium. Kele fa ko la fa pe o ke ai pe ke le pe ki o le ngola o kala o le tele o le fa vale aina. Pe o ka po a fianga. O nga fianga nga o le kele o ngai kanga ka ua muli ai I. Pe o fa tu o ko nga faila unga po faia onga po ko nga loku e o mea nga o tangata fo I e wa ko. That's their reward. O le kauinga o ngā whikoe kaka. Il se le me mga awai. Pe on vaku. O tangata e vālea I. O ngai kanga ka whunga. Karo whainga kaka le mamai. Karo sia I le mana o le tue whaola ina o la tōnganga. O kaka lo lofia I. O kaka lai fia malo lo. Ase a langa whur kalanga e whai mai. E malo lo. Malo I. Susu anga ngā whai. Peni hin lava le ko kasia. Whai makaore ngo sko I ngai wai maa ngai o wai loa o maka. Ai wakule ia le wakule investigation nga fai fsili aku le ima se singa malolo fe ko mai nga fai benga malolo ai le se singa malolo fa ku vo yo ki a resi ali fa ku ele se singa oki te o plan o me ale ngai lava fa vale inga ko lava ia pa ke me ke ofisi ke ia o ngai ma ko nga ku sei so le mea le o le ho fa sala ai mo me le bank account ave fai longa ka mai that's something why the bank account is there is that the purpose for this thing o ko pe that's ele ia sa o vai ai su fe vai mo me ka nda su mai ia ko o ale la fe mo me la ko ka nga fa persone ko na o fa pengi ka ke ni vai o fe ia su no bongo professor me mo mai vai ka de ku fa ka ni mai se me pasta me la ngai mingo ia ka fe mai lo fe mai ala ke le ka kala ngai ka makiva la mai nga luenga but that's not a proof of anything me nga fe me yuka mai maule kupe anga mai ave I ka makiva me su don't worry about that e ko ke ia male o mai maule perfume anga me fa ka me se kupe ave ka makiva mai su ko ke ia pe la man makiva awa o makemi ke le ko ia I fe me Yesu ko anga ka kalu e ka le sia ku fa ka si ka ka ai o mai o fa mai ka ka basta o ma ku ngai ko Yesus si fasili po Yesus si meu Efeso Fonoti le ya tu fai tonu ta por no au te lo fa mai atu lo tu de ka le si fo de nia pa wanga me fa ftai la so ka mo ta ko mata ngo fi si ave me fa so a pe ole avenga le na ole avenga nga I think so fa fe au lava lo fai le tu ma lo fa lan kuspa ia that's the burden ole lo fai ka lo fa vale inga I don't care how millions of people believe in this crap I just don't care doesn't make it right
you know. Iva pasenge o se population pon kaka o lalangi believe in a lie that doesn't make a lie truth. A lie will still be a lie. Doesn't matter how we call it. If it's sin, it's sin. Doesn't matter how we call it. If it's a false teaching, it is a false teaching. Ele fa pe ko ke leo kaka kat kongoi nga vela ia ma me sa fa ke nga pe kara ro kali ilanga fa ya onga fa ile kala fa mai or made the government's moral or something keep changing. What I want to tell him that the moral never change. The moral stay the same. It's the government that changed. Evil me va penga, but the morals ava pe leanga le homosexuality, it will still leanga in the eyes of God. Kusara pe alu legalize. Iko kongo Australia, malalangi ako. It doesn't make homosexuality a right thing to do. It will still be seen in the eyes of God. Ole ang sala lava ia. Pero o ngar kala on ko nga menga pa ole nga me foile peong FC nei afia pastor. Ole fofo nga me o poltali ko kako. Ole o kongo kuspa ia. Let us be patient. Tato on sa ia o kuspa ia. Feika kangaka, fia kangaka, a oa o kuspa ia. Ko la aiki kangaka, ko kele kangaka, a oa o kuspa ia. And that's the thing, ole need i. E ngai aunga I whawale inga I kangaka. Ma kikiwa kangaka mau oha, a oa o kuspa ia. Let them know, only one God. Ke rose, koe paurose, koe whapa e pas. Malo, viele tua mole Talanoa le Uso nei e fiafi. Malo, pastor. Ia lela o mautinora fiafi. E kasi ale tua. E le inta mai tua. Ia mara o aunga le ue da fesi. E koe kiki doifo. Ia, whaftai atu I lo sunga mo le fiafi. Whaftai furu whasoa. Po mea a koe whelua e mantu arma kiki lo liko. Ke waunga me se siku. Ai, o whapear vitu wha ia ai. Malo a pasta mo le nei a fiafi. No, eneli. Sona whamanuia pele tua. Lo sunga mane. Tua man no foalo. Ia wāra ngā le lue finga. Whai alfinga lo le tua. Ma lo nea fiafi. Lo whasoa mai fo. Ia tonu fo mo ese mea o nā fo nea fiafi. Mo me se fwe tātou paanga. Ia whamarurua tu fo. A whai fo I ua. Sala singa nga pe la aloa fo se whamtaranga o nea fiafi. Ia I maru a I whare to fingano. E tonu. So swani mai. Vidi mai pe a whai ua ese me whamaomia le. Whasoa mai. Ia tātou tātaranoa ai. A o te iloa. O le whai unga ngā tātou porkara mele nea fiafi. Whamanuia le atua lo loto. Tātou whaidoa I fon verse 4. Sau. Ia. Whaasoi fua. Whamanuia le atua le nea fiafi. Soi fua ia. Eneli. Mano. Mene.